u Anthony Bukhoy u Jushim Khia Bha Yikin Thai ki badon ha kajing jenjar ni ki basa pensi tombing panamar kata ki peju u kumunong yada bakar pang jongki na padeng kiri usimet kabalan nyoko ri kajing slok ki Franciscan namar kajing long bariu blei jongki kalong kawai ka kanthai kabla sa sitom sibun hagi kiti jong tanga jongka ubadam de kajing bisni yaka bat ubala pensasti yaka haban nabiang kani ka kanthai kejuno senyang ikini ki Franciscan Mong Nick Brothers da kitiar bat ki jenbam ki baka julai ai man kapor hakawai ke janmin hadien bakala dap thiet ikitiar bat ki jenbam na ka banta ki Mong Franciscan kasyam bakapor kamsha shu yaka bandira iki syaka monastery namar baka bening krasdang ban kem yong rein kumta klara no iki salayeng daga jingtmu bani ai pat yaki men step kani kajing le jongka kalapen bitar lep yu tanga jongka hadu bo om tang bu utim utla yaka digi ktien gi bakhor henry ula patrong juboru yu nyu khli jongka kat hadu bo undalait na kasni khli bat pau selan ka khli jongka kata ka kanthai ka basyempap kelas ngusi jur yakani kajing sha le bain halo tanga henry ha kaju ko por pat kam simdu jing kerman ho Father Anthony ubakas ngui bat buram kalau lumlut bin pabin yigisnyu jangka baro ki balahap na kajing sya patrong bat kala tho ya ka sithi shaw Anthony Bukhoy da ka bakarpa yu banwan jingo ya ka hakasngi ka babu kajing syanya jangka hau niu riu khoi kam sim la long le no ai Mario asngau ya kajing ja syapang jangka na ka sithi wa Anthony lalum mardor iki para mong jong u badula karpat iki banya don ringkat padu bandwai na kabanta kanong le bha bas ngorit jongki kini kijing dwai kimsim lalong le no ai namar shwa bakin kut kajing pang ha kasni khli jong kata kanthai kala ja no badusnio uladap biang ha kajaka baslan kumbo amsham la ja ai habau lok ublayu i yakani ka kamba boro om tang bukula ha kajing im jong u henry kala longru wei ni kinong le bha ba nong kasan ba kraw ya ka monastery jong ki Franciscan